Ya bimeze bite? Aya basi zamura volume DJ. Ahusha no muri kunyumva neza? Turebe filime girwa Exodus Gods and Kings niko filime bayise, mbega bayise kuva mu Misiri. Dutangire mu ngoro ya Farao Memphis. The Hittite army had nibyo uko abasirikare ba Hittite troops camped outside. basaga troops 18,000 bari hanze y'amarembo yacu. The Hittites are trying to cross the border. Aba Hittites bagerageje kwambuka umupaka, icyo kigaragara bashaka kutwataka. None baba bakora iki kindi? By us. Bategereje igihe bazatwatakira. They think we are batekereza ko going an attack. Ko natwe turi gupanga kubataka kandi atari ibyo ziri kugaragaza. Ahubwo ntacyo zigaragaza, ahubwo ziza zerekana ibigomba gukorwa. Turatsinda urugamba cyangwa ntago dutsinda? Yego cyangwa hoya? Muraguze. Ntago biri kugaragara nimba mutsinda cyangwa mutsindwa. Uno mupfumukazi wo mu Misiri basengaga ibimana byabo n'abapfumu baragura bafite utumanyeri twabo. Banza aragura. Hari ikindi kintu ariko mbonye muri urugamba kiri bu. Muri urugamba uri bube ayoboye urugamba ari buze gutabarwa. Uri buze kumutabara umunsi umuzagera bari uyobora. Entrails should also say that we will Indaguna none reason uzazibwire zige zirekera kuvuga ibintu bitari mu ubwenge. Uyaraseka ntago yemera indaguza hano. Ntago yemera iby'ubupfumu. Numwe mu basore bari hano. Indagu ziravuga ngo urugamba mugiye kujyaho. Uri bugenda ayoboye urugamba. Ba Farao ngiye kunywa igihe kizagera bari uyobora. Funny reason. Abana mwe. Forget that. Muri nk'abafandimwe. But these trip over them. Babahereza inkota bose. Ni babiri. You've got mine. Fasha inkota yanjye. How I want it. Yego, iyawe nayimuhaye. Buri umwe afite yundi. Kugira ngo buri umwe ajye arinda undi. Kandi munsezeranye ko muzajya murindana. Niyo ko nindi migi musingiza ngira renze itaravuka. Misiri yari umujyi wa hatari. Mbega Afurika yahoze iyoboye. Bayita bahaguruka bagiye ku rugamba. Bimeze bite? Bajan turi ingabo zabatatse aho ziri zikambitse hafi y'ubwami bwabo. Deploy armament division to the north. Ohereza division y'abandi basirikare baca mu majyaruguru. To the center. Abandi baca hagati. Pata to the south. Division ya Pata ica mu majyepfo. Reserve. Yes. we should concentrate our strength in the center. Nyamara abasirikare banjye. Bebe filime. Nabana ni babiri, umwe n'umwana w'umwami, undi niwo bareranywe wahakuriye. Ari we Moses cyangwa se Musa. Umwami atatanga itegeko ngo bice abana bose b'abahungu, bamaze barabica bose. Musa baramuhungisha, atoragurwa n'umwana wa Farao, umukobwa wa Farao utarabyaraga murera nk'umwana we, bituma Musa akurira ibwami mu Misiri arerwana n'umwana w'umwami, batazi ko Musa ari umuheburayo. Yabakuriyemo. Niyo mpamvu ari kumwe n'umwana w'umwami bajyanye ku rugamba. Icyo gihe Musa yakuze nawe ari umwana w'ibwami, ndetse yitwara neza cyane. Ari nabyo uri kubona hano. Bagashe ku rugamba ajyanye n'umwana w'umwami. Uriya niwe Musa. Be filime. Ko filime nano bayitangire mangira ngo manze gusubize ku mateka umenye Musa ubundi yakuriye ibwami gute. Yahageze ati. Bari barabahize abana bose ngo babica atazagira umucunguzi ubavamo. Hari umuntu ujya kuvuka baramuhanuye nka Yesu ndetse na Musa. Nawe yahungiye mu Misiri. Batatse. Do. Mwambi. Musa none niko byagenze avuka. Baravuze ngo bica abana bose b'abahungu nawe bamutwariremo. Yenda kuuza inkuru na Yesu mukunu. Rebe filime. Bise hasi. Uyu niwe mwana w'umwami. Uyarebye abona umwami. Uko wumva imodoka ikugonga ifarasi na kugonga moncheri. Moses avayo kubita ikigare cyari kigiye kugonga umwana w'umwami. Aramutabara. Aramutabaye. Tekereza ku bintu yaje bamuraguriye. Mukura Ramsesano nona. Mukura Ramsesano kurwana byamunaniye. Ariko uzi kugenda uyoboye urugamba, ari we uzi kuzaba umwami. Bakaguhanurira turu rugamba nubwo ugiye uyoboye. Umuntu uri buze kugutabara bagiye kukwica. Ni uzayobora. Wagera ku rugamba ukabona uwo muntu aragutabaye. Wihita utangira kuvuga tubo ntazanyoborana.
Moses niwe bari kuririmba. Moses amakuru yabaga bagezeho ku rugamba uko byagenze, uwo performinze neza, akuri ikipe yatsinze ari umuntu bari kuvuga ati Messi wacu. Hey. Usenga Imana Faustin wacu nyine ugasanga niwe bari kuririmba nuko bigenda. Moses. Happened out there. Byagenze gute ku rugamba? Ntacyo. Uyu ni Moses ni Musa. The commanders the same thing. N'abayobozi bandi b'urugamba niko bavuze. And I'm tired of it. Kandi ibyo binyoma ndabirambiye uyu ni umwami. Thinks something happened. Umwana we ni ukiya ko ari cyabaye ariko nta cyabaye. High priestess, her prophecy. She said Yakomeje guhuza ibyabaye ku rugamba n'iby'umuhanuzi yahanuye. Will be saved and Byabe ni nguyu uyoboye urugamba araza gutabarwa n'ibindi. you saved my son. Bivuze ngo tabaye ubuzima. I found myself Ari ku bitano usanga defense yacu baraza bakanariza urugamba uko barwanye bakana nicyo bakosora. facing a desperate fight Abasirikare bari hano bafite ingabo basaga nk'abataye umutwe. of the gods, Dufashijwemo n'ibigirwamana byacu. our attackers, and rejoin Ra Division ya Ra yahise yatakira hirya. Ra ni ibigirwamana byabo bya Ra urabizi bajyaga bibigisha. Phrase. Subiramo. Basubiremo ya. shall I go on? Komeze. So the rest is fine. Oya. Ibindi nta kibazo. Python. Python. About it? The situation. The slaves. Mu mujyi wa Python hari ikibazo cy'abacakara. Yes. Nabuze. What? Iki. Go up there, meet with the viceroy. Look, Genda ure n'umuyobozi nashize na viceroy waho umenye ikibazo abacakara bafite ni iki. it'll be yours someday. Papa ariko ntago akazi kanjye hari umunsi kazaba akazi kawe uzayobora. Ugomba kumenya ibibazo abantu bafite mu gihugu. Rebe. Muri iryo joro Musa yaje hano dore umwana w'umwami ngo muri kuyinera ambwiye atereka nkugireyo. Hano habaga abahebureyo benshi aba n'umunuko aba akazi kenshi. Hauze kuba igihugu gifite abantu gikoresha kitishyura urumva igihugu kiba kidafite siterambere nye. Abantu baza bagakora babacakara ibihugu bya kera. Viceroy seems to be enjoying a good share of his Bisa nkaho Viceroy twereje kuyobora hano abayinezeza gusa titaye ku bacakara. a certain degree of comfort is Too long these days. Abantu basigaye barama cyane baba bacakara. It's further behind the birth rate. Aba bacakara basigaye babyara cyane. They reproduce. Babyara nkaho ari siporo bari gukora. N'abaheburayo abisirayeli ngo barabyaraga cyane. No, of course not. It's good for production. Bituma badakora akazi se oya. But only to a point. Icyo nshaka kuvuga ni When that population wants you dead, abaturage bamaze kuba benshi nk'uko bano bacakara bamaze kuba benshi hano banyayisirayeli twazanye nk'abacakara basigaye babyara bakaba benshi. Hari igihe bazadusimbura bakadukura ku butegetsi bwacu. You start slaughtering people for None watangiye kujya ubica se kubera ngo batangiye kuba benshi. Provoke Misiri impamvu yabaye umujenerali wo mu Misiri yari ataramenya ko bano bahebura yari bene wabo ndetse yari ataramenya n'aho aturuka. Cyasenga Imana imuhamagare kugira n'abacakara barakubita. Uramuhora iki? Troublemaker. Ateza ibibazo hano. Why is he smiling? Kuri kumukubita agaseka se. Says he feels no pain, my lord. Inkoni ngo ntago zimubabaza. Boy, whip him! None se uri kumukubitira iki kandi yakubwiye ko inkoni zitamubabaza? Ubwo nturi guta umwanya. Abye ko nabahuriza hano nk'abantu muyoboye abaheburayo b'abacakara. Come on, what do you pray for? Ese musenga iki? I get to see Canaan again. Tuba dusenga ngo tuzongere kubona Ikanani. I've seen Canaan. I've Ikanani narahageze. inhabited by Ni tribes. ahantu hadatuye abantu benshi. Military, so you won't be returning to it. Ntabwo ari ahantu heza munagiye mwahura n'abagizi ba nabi. Otherwise, Imana si uko ihavuga. The God of Abraham, the God that said, Ya Mana yanyu musenga ngo Aburahamu niyo uvuga. you are chosen. Let me Ya tell indi yababwiye ngo mwaratoranijwe ubwoko bwanyu. Ngwino hano. Ngwino hano uvuga iyo Mana. Uwo ni Musa. Musa ari gutara uwo muhagaritse. There's something the elder. Hari ikintu umuyobozi wacu ashaka kukubwira. Ariko apana hano. where and when. Hehe ryara ashaka kukimbwira. Aho dusengera. Abacakara yaje kubera ngo ari igihe badakora ngo bari gusenga Imana yabo ngo izabafashe bongere babone Kanani. Birirwaga basenga Imana yabo nubwo bari mu bucakara. Dore Viceroy. I see you've survived your adventure. Ndabona aho uvuye wabashe kurokoka. You wait again? I'm not waiting. Bare kuba natumye utegereze cyane. How's your trip to the quarry? Urugendo rwe rwagenze gutegurana bari abantu. What I'm up against. Wabonye abantu manganye nabo babacakara. Tell me, is there any more of my records? Bwira nimba hari ibindi bintu You leave. ukeneye ko mwereka ubundi uvuye hano ugenda babashe kumukorera udite bakareba impapuro n'ibiki. Been reported. Ibi bintu byose tunze hano Memphis barabizi mu murwa mukuru. You have it in writing? Ese abayobozi barabikwemereye ku Yo. Mose. Harya mu Kinyarwanda bamwita Musa cyane Mose. Kibura barinzi we bagutegerereze hanze ntago turi bukugirire nabi. Asohora barinzi ama escort. do you believe in coincidence? Ese ujye wizera mu bintu bihurirana. Nkuko nizera ibindi. Just one.
guhura nawe ntabwo ari ibintu byahuriranye. You coming to Pipe kuba waje muri uyu mujyi wa Pipeham business? waje kubera iki business izo zanzanye. Sit. Mwicare mva amagambo. Musa abayobozi b'abacakara baramwicaza babaheburayo. Who's your father? Papa we yitwa ndi? I know you don't know his name. Ndabizi ntabwo uzi izina rye. That he was a general in Pharaoh. Yari generali mu gisirikare cya Farawo. By your mother. I can see this is making you uncomfortable. Kuba nagiye kuvuga ko wahiseho bitangiye gutera ikibazo. Interest you. Ariko biraza kugushishikaza. There was no general. Papa we ntabwo yari generali barakubeshya ibwami. Mother. Mama wawe. Mother has no children. Nakura mugore witwa mama wawe ntabwo abyara. A slave. Wabyaze. Sutse bimucanze zikura n'abacakara bakwicaza bakubwira turi mwene wacu wari uzi kuri generali. Gezana we wa mucakara ugiye kubitana n'abarinzi ibwami. Do we. Do. N'umushinya yifitiye yica abasirikare. Abereye generali itabica bari bamwibeshya. Do you expect a reward? Umwami sasa baje kumuha amakuru. Yo. Turi bwami. Gutwara iminsi kugaruka kugira ngo uzagaruke ntago ari ahantu wagendaga umunsi umwe. Yagarutse asanga ari abari kumena amaraso. Umwami yararwaye bigera igihe cyo kumushingura. Rejuvenated and protected by the gods. Uzongere wiyuburure ube mu mwana muto urindwe n'ibigirwamana byacu uzabe hiteka. Farawo Ramses yaje gushingura papa we. Uyu Ramses akaba yarareranywe none na Musa kuva mu bwana nk'abavandimwe. Good. Hakurino. It is tall. Iyo ni ndende. A monument. Oya, ikibumbano ni ikibumbano. Hari impamvu. At least respond. Pastor reka ngabanza ngasubize. Bari barabonye nyereza imitungo bavuye kumukorera audit. You make it short. Sawa ibyo uvuga byose ubivuge vuba. Musa nawe yafataga icyemezo nk'umuntu wakuranye n'umwami. That he and the other generals also. Uyu mujenerali n'abandi bajenerali bose basohoke. Yagasane. That's your advice. Iyo niyo namuje. Uzanye hano. Well, you are not his advice. We nagura umujyanama w'umwami. The viceroy. Uriya muyobozi viceroy. Ntabwo ugeze umufunga. And take your chief advisor's advice. Je nkugira inama nk'umujyanama mukuru wange kuyikurikiza. No, he came. Uriya mugabo yaje. Told me of an incident involving two. Ambwira ibintu byabaye by'abasirikare babiri ngo bapfuye. And I told him I did not care. Mubwira ko ntabitayeho abasirikare bapfuye babiri wishe. The most unbelievable. Arangije ambwira inkuru kuri weho nananiwe kwizera. Very reliable sources. Ariko ambwira ko ifite ahantu ikomoka hizewe. Arangije acaho. Mose yavuga ngo nibyo koko. Mose durano bahise bamuza. But you nta mpamvu yo kumwica. was treason. Bira yakoze no kugambanira igihugu. Uyu ni mama uyu. Mission. Bira yavuze ngo yego n'umuheburo ntago yabyemerezaga. I'm locked off. Yagira ngo nakata akaboko kuriya mugore. I saw it in his Je nabyibone mu maso ikatabyizeraga ko ari umuheburayo. believe the story. Na wiriya nkuru ntago yizere ko mwita umuheburayo. Nanjye sinshaka kubyizera. Kyan, allow me to talk to my mother. Mureke mvugane na mama wanjye. Asabye abasirikare yahoze ayoboye. Kyan, reka mvugane na mama. Bana abasirikare yahoze ayoboye. Azavugishe mama we. Katorori. Wari wambaye kano kantu ukiri umwana nakagukuyemo kubera impamvu aka kari akawukira uruhinja nkuza Connection between you and Amma. aka niko gasigaye kaguhuza na mama wawe wakwibyariye ku ifarasi kurebamo harimo ya nkuta y'ibwami yaratunguye kuyibonamo bisa nk'aho atari we yishyizemo kano 8 3 3 1 yageza no kubera ifarasi ye kugitwara cyane nashonje n'inyota ifarasi mupfira. I have nothing to steal. My horse is dead. Nta kintu mfite cyo kwiba n'ifarasi yanjye yapfuye. Ntabwo tuje no kukwiba morushe. Moshe we! Nabari basha kumwica. Yo! Moshe! Ahita bica. Ahita batanga. Yo! Yahise afata amafarasi yabo yari yanapfuye. Imwe arayishorera ndagenda yiro ku buryo imwe ninanirwa afata n'indi. Ko byagenze. Moshe yakomeje urugendo. Kugirwaho nitwe habanza abantu bakuru. Takura y'inkota. Ho! Barikanga. Nta musivira ugenda n'inkota nk'iyi. Bose barikanga. N'abashumba. Animals away from the truck. Kureho ibi inyamaswa zayo cy'amatungo yanyu muyegeze inyuma kuri. Yegeze inyuma baravuza. Subizamo inkota. Subizamo inyuma. Wakoze icyaha. Respect. Ibyubahiro byawe.
invited me. abakobwa bawe nabatabaye bantumira iwabo ngo nze bampe ibiryo ntago nari nje guhatwa ibibazo mu mibiryo cyangwa mubireke. I'm just curious. Oya namatsiko nari mfite namatsiko yari yatabaye abakobwa nabyo biri muri bibiri. Welcome to get cleaned up before dinner is that do yakwereka bidatinze Mose yaratinze bigeraho ashima umukobwa waho niba ngombwa ko bamumushyingira none mbayeho nk'umuntu wo mu butayu ubikore vuba. Do I have to kill somebody? cyambanze n'icumwe mu benjeniyeri kugira ngo mubone ko ibintu nkeneye ko inzu yanjye irangira vuba. ushaka kuba mwubakira ahantu ho gutura vuba bakamubwira ati umuntu ubaye umwami agomba kubanza kubakwa ahantu azashyingurwa mbere y'ibindi. barashaka kubanza kuvugurura ahantu arara. uteye neza papa sa nk'uteramo hejuru. Mose barakwereka imyaka 9 ishize yagize aranabyara do bari kwigisha umwana we gutera amabuye. dore ubuzima asigaye abayeho. uwari generali muzima w'igihugu ari umuntu urenze. dore ubuzima asigaye abayemo. ibyo mumbara mbabwira. Ever been to the top? uriya musozi wari wawurira papa? No. Oya. You're confusing him. umwana wacu utangiye kujya umucanga muvanga mu mutwe. sibyo mba nshaka. Is it good for a boy to grow up believing ni in byiza se ko umwana wacu yakura nta kintu kimwe yizera? To grow up. ahubwo se si byiza ko umwana wacu akura ibyo by'Imana atabyizera we yizera ubwe. wahaye gutura kuri website yanjye n'agasobanuye mukabayo mu rusengero. ibi bintu muzabibazwa. nta muntu ukina n'amaturo. nakwereka Mose uwo munsi yarageze aba umushumba. umutwe wa Mose turashize. Mose dore amabuye yamwirunzeho. dore ibuye ku mutwe. Mose amabuye yaramukubise dore isayo riramurengera hasi. Moshe arishwe ijya mu magengo Moshe ari ku musozi wa Sinayi abona igihuru kiri kwaka umuriro kandi ntigishe ngo gikongoke. ibyo nabyo biri muri Bibiliya. abona igihuru kiri kwaka gikongoke hava yakana gato. Help me. mumfashe. I think my leg is broken. akaguru kanjye kavunitse. more than that. birenze ibyo. Hit on the head. wakubiswe ikintu ku mutwe ku kaguru. You saw or think you saw. ibyo uvuga ko wabonye cyangwa utekereza ko wabonye byose ni uko hari ikintu cyagukubise ku mutwe. mbere ko ngubita umutwe hasi haje umuraba haje ibintu by'ibi nta kintu cyari kiriho. But the boy was only in ibyo uvuga ngo wabonye akana k'agahungu ntibikuri mu mutwe ubizi gute? But isn't a boy. kubera ko Imana dusenga ntabwo ari agahungu gato. none se Imana wowe usenga isa gute? Do you know what? ni umuntu usa nkanjye. uzi ukuntu uri kuvuga? ndi kuvuga nk'umuntu wataye umutwe. ubwoba bwamwishe yari yihuriye n'Imana arayivu. You just need the rest. keneye kuruka. Imana yari yaje mu ishusho y'akana. nimba itari yohereje intumwa abona igihuru gishya. yarebye abona Gershom umuhungu. icyo ni iki? urabona gisa nk'igikize. Come inside. gwino mu nzu zana umwana we. ubonye twatubuye tumeze nk'utwo yabonanye yabonye kuri wa musozi wa Sinayi. Forever. I will see you again. hari igihe nzongera kukubona mwana wanjye. Do you believe me? uranyizeye? wa mujyi wa Python waberagamo ubucakara niho Mose yahingukiye. aje kureba ndi gukora nakabaye ndi nka minister w'ahantu hamwe cyangwa ahandi. ariko Imana kubera kumvira umurimo w'Imana babanireka ngende mbwiriza ubutumwa tu. Mose yisanze hano. Around the horse. we mugende mucunga amafarasi ye. ngende mucunga amafarasi ye. Mose arinjira. Ure filime babanje kumwakiriza icyo kunywa bayagenza ubutayu. hari ahantu ubutayu. Welcome back, brother. urakagaruka neza muvandimwe. ni Mose. Aaron. Aaron. Your brother. uyu ni Aaron. nawe ni umuvandimwe. itama yeah. I'm told I should address you as Ram. bambwiye ngo njye nkwita Ramses w'igitangaza. yagarutse Mose. mayi imyaka irenga 9. Moses
You're alive. uracyari muzima. I'm glad you're alive. Nishimiye kuri muzima pe. Is that why you only sent to us? Kandi umunsi mvano warohereje abicanyi babiri ngo banyice. Uwo ni mama wanje wabohereje. Mubeshyere. Mama wanje ashaka kukwica. Hid your sword where you would fight. Iyo nkota ni njye yiguyishiye mu myenda mu ifarasi kugira ngo uze kwirinda. Mama wanje yashakaga kupfa ne wohereje abicanyi sinjye. Barakundanaga bari barakuranye we na Farawo. To take your throne. Ntago nshaka kukwambura intebe y'ubwami. About the prophecy that worries you so much. Nimba ari na bwa buhanuzi bwa ranga. Birivuga ko ngo yari yanangiye umutima. Seriously considering his proposal. None se uko ibintu yagusaba biri kubitekerezaho. If a man is holding a dagger, ntago yaje kunsaba. Umuntu yagufatiye icyuma ku ijosi. Urumva uwo muntu abari kugusaba cyaba ari kugutegeka. Yaje yamfatiye icyuma. he has lost his mind. Mose yataye umutwe. Found a God. Ngo yabonye Imana. This God. Imana yera. Not one of ours. Apana imwe muzacu. I would like Moses. Yo ndashaka uwo Mose. Mama rumva. I want Moses dead. Mose ndashaka mu mwica. Hey, tegeko ryaratanzwe. You hear me? Muranyumvishije? Yes. Yego. Then go. Nimba munyumvishe rero mugende. And kandi his family too. Na famiye ye muyice. Na famiye ya Mose muyice. Mama we, tegeko ryaratanzwe uwo munsi. Ati Mose ari hano, umuntu utangiye kubanga abacakara tubarekura kaza gafatiraho umwami inkota. None baze gufatiraho umwami inkota ariko no kumureba nabo bundi urapfa. Bahise batanga itegeko ngo yicwe ndetse n'umuryango we. Bimeze bite? Is not Moses. Uyu nago ari Moses. This is not his family. Bano bantu bari hano nta nubwo ari famiye ye. This is a man. Uyu ni umugabo. His wife. N'umugore we. And his child. N'umwana we. Hey! Tangira kwica abantu. Mose harareba. Carry this image home with you tonight. Iyi shusho y'abantu nishe mu itahanira ijoro. You would protect him. Mu bitekerezo mwumve nimba mukomeza kurinda Mose. There will be another family where this one. Ejo nzongera nica indi famiye y'abantu paka igihe muzampera Mose. N'umunsi ukurikiye nabwo nica abandi bantu. Koresha ivi. Mose yatangiye gufata abaheburayo atangira kubakoramo igisirikare cyo kwigomeka kinyeshyamba atangira kubatoza uriko yahoze ari generali yahoze mu gisirikare yari kuri ibwami atangira gufata abacakara bari bamaze kurambirwa abasore b'inkorokoro atangira kubatoza ibya gisirikare gukora intwaro gukora iminyambi gukora amacumu urakindi imiryango barayica abaheburayo baremera ibitambo biratangwa banga gutanga Mose ko Mose baravuga ati n'ubundi nitumutanga tuzahora mu bucakara. Mose yarakomeje atangira kubatoza. Rebe batoze kwirwanaho barwanire kwishyira bakizana kwabo. Korwa by'ibwami batangira guturitsa ibwami kugira ngo ibwami bavuga ati noneho abaheburayo basaze bigometse tubari kure batahe basubira i Kanani aho bahora bavuga. Imana yari yarababwiye bari bamaze imyaka magana ni mu bucakara batarateye Imana yabo umugongo ariko horamara umwaka Imana itaragusubiza cyangwa imyaka 5 ugasaranga Imana ntagikumva ugatangira kwirwana bebe harahiye. Mose aza hano ku musozi kuvugana n'Imana. Where have you been? Wahoze watching you fail. Narindi kukureba unanirwa. It shouldn't take time. Ibintu bitwara igihe. Take years. Nukomeza kurwana gutya bizatwara imyaka n'imyaniko. I am prepared to fight for that long. Nanjye niteguye kurwana icyo gihe cyose. Ngiye sinshaka ko bitinda. I thought we were making progress. Mose yaje kuvugana n'Imana. Now you're impatient. After 400. None tangiye kunanirwa kwihangana nyuma y'imyaka magana n'abantu bari dore ingona nyinshi. Imana yabatayemo ingona. Tugiye Mose ati ibyo gutera uri kubagabaho ntago dukora. Weba wicaye ubureberera wereka utuntu nikorera noneho urebe filime. Yegasani. Icyo bakoze cyambere nabo bahise bahamagara byabigirwamana byabo n'abatambyi babo baze basenga ibigirwamana barebe ko amazi n'imigezi yabo byakongera bikaba umweru. Bigame ibintu ibyo ibigeragezo bikava mu gihugu bazana abakonikoni babo barasenga biranga
bakora utuntu tw'utumarinyeri buriya abapfumu nabo bafite ukuntu biratwara igihe kingana iki ntabwo biri butinde ati nudu yabateje ibikeri yabatayemo ibikeri dore ikindi cyago igihugu kiragenda cyuzura ibikeri igihugu cyuzura ibikeri waba uryamye mu rugo dore umwami kaza aryamye mu buriri nawe ibikeri bimugeraho we urebe yo masazi yaraje ku bwinshi yegasani byose ni ibyabaye. The Nile, as we know, carries a certain amount of clay. Uyu mugezi wacu uko bibona utangiye gusa kuriya drifting in on the currents, settling in the riverbeds and uyu bazanye umunyabwenge asobanura abaministiri babishinzwe iby'ibiza nyine basobanura ibyo ari byo. Not only dramatically changed the color usibye ko umugezi warahinduye ibara gusa niba ugifite ibara nk'iry'amazi byatumye n'amafapfa as we know ibikeri nabyo biziraho bihunze mu mazi which they did. Ibikeri kandi iyo bibuze amazi nanone still need bigeze ku musozi wigomba gukina amazi iyo biyabuze streets of our city niyo mpamvu muri kwibona ku muhanda wacu byapfiriye dukora ahanini kugira ngo babantu ku cyumweru mutakibasha ku mwamari hano wecha I could have you killed. Nakakwicishije siko mbikeka unless you do it yourself. Keretse ari wowe unyiciye. Your own soldiers let me in. Kuko abasirikare bawe banditse ndinjira yabanye nabo yo ntashaka umurwanya je ntago nshaka kunegosiya nawe ntago ariyo mpamvu ndi hano. I came to tell you ejo kubwira something is coming. Hari ikintu kigiye kukuzira kirenze ubushobozi bwanjye. Ikintu kiri buze kugira ingaruka ku bihumbi n'ibihumbagiza ibihumbi by'abaturage bawe nawe ubwawe kikugereho keretse niwemera ibyo ngiye kugusaba kwara ababuri bwira abantu bose babaheburayo bica intama mark their doors imiryango yabo bayizengurutse amaraso y'intama abacakara bose babaheburayo kubera iki pity the lambs if I'm wrong. Izo ntama ziraba zirenganye nimba nibeshye If I'm right, ariko nimba ntibeshye ibyo mbabwiye ari byo bless them for eternity. Biraza kubaha umugisha w'iteka. Bwira abaheburayo bose abanya-Isiraheli bose bagende bica intama bafata amaraso y'intama bayazengurutse ku miryango yabo iri joro mbere yuko izuba rirenga. Ibyo barabikoze. Mose yavuganaga n'Imana akaza akabwira ubwoko bw'Imana uko nanjye mvugana nayo bugaca nsobanura filime zivuga cyangwa bahana ubutumwa rega bakangurira kugaruka mukava muri izo nzira z'ibyaha murimo. Mu ndebye mubona narihama izuba rirarenga uyarireba izuba rirenze nibwo byari kuba izuba rirarenga muri iryo joro izuba ryari Benu mwana arapfa Benu uyu nawe arapfa basomye Bibiliya icyo gihe abana bose b'imfura mu Misiri barapfuye kimwe nuko wanjye yapfuye. Ese kuko iyi niyo mana yanyu Imana yica abana bato b'impinja ese iyo ni Imana nyabakimusenga No Hebrew child died last night. Nta mwana w'umuheburayo waraye upfuye ijoro ryahise hapfuye abana banyu gusa twabacu nibaze turagiye mvira mu gihugu simvira mu isi faro byaramurenza caho. This is the route I took. Uyu niyo muhanda naciye nza ucano tuzaca ku nyanja yarashinguye. Tugiye afasha abasirikare atabera abaheburayo sinshaka ko bangarukira mu gihugu tugenda ahubwo tubice. Ntabwo yagiye akurikiye abanyamisiri nubwo yari nako abaheburayo nubwo yari abarekuye ashaka ko bamugarukira mu gihugu. Bavuga ati cyo Imana yabizakomeza ingendeho tugende noneho mbice. Yagiye kubica bari abaheburayo barenga ibihumbi 400. Nyuma y'iminsi bafashe urugendo bagenda ababibonye
We should rest. dufite kuruhuka. Oya. Not safe until we cross the sea. Ntago dutekanye mpaka tumaze kwambuka inyanja. Ubwo twaba dutekanye. Arabaje birukanga. Babaheburayo. Afrikano. Ramses. 4,000 men. We n'abasirikare barenga 4,000 n'amagare yabo baturi inyuma. Mu minsi ine nitugenda gahoro bazaba tugezeho. Nibataruhuka bazatugeraho mbere y'iminsi ine. Bari inyuma y'iminsi ine. Umugabo yari yaje. Bari bamaze iminsi bagenda. Umugabo yabakurikiye ngo bicire mu nzira. Dufite kureka amafarasi akaruhuka. Tubakurikire. Byo kuruhuka. Farawo yari yakaniye. Shaka kubicira mu nzira dore abantu barenga 400,000. The straits are that way. Iyi nzira ikomeza imbere. Easiest route. Iyo nzira yoroshye gucamo. Igera mu nkombe z'uburengerazuba. Ariko the mountains. Hari n'indi nzira yaca muri iyi misozi. The mountains. Misozi. Why don't we take that route? Kubera icyo twaca mu misozi kari habi. We can, but Kanje mbabwira. Twe twagiriwe ubuntu tukajya twambuka hirya no hino tugiye gukora umurimo w'Imana. Inyanja y'umutuku tazagira ngo ni inyanja isa nk'amaraso. Abantu bazi ngo ni inyanja isa nk'amaraso we. Hapi. Nuko yitwa. Yeah. Baba kurichi. Aroni na Yoshua. Bukero bantu bamubaga hafi. Baba pampebe. Yoshua na Aroni. Hey. Baby. Get back. Mose muri muruka kora kuko nawe uganisha abantu kundi Imana rega ariko kubabwira ati muture mugure nyina gasobanuye kuri website. Kwereka imyaka yaragiye icuma mpaka Mose arasaza. Wibuke bakoze urugendo rw'imyaka irenga 40. Abisiraheli bava mu Egiputa bajya muri Kanani. Egiputa niyo Misiri. Mose yagendanye n'Imana iyo myaka yose ari ndasaza. Bahagenze imyaka myinshi. Ariko byibura biraruto kugira ngo umuri umucakara. Kuzi ko umucakara bazagukomoka bakavukira mu bucakara gutyo gutyo. Uko rudahembwa utitegeka icyo gukora n'icyo udashaka gukora. Ukabuza ibintu ugomba gukoreshwa gusa. Baguhembera. Mose ubwoko bw'Imana yarabuyoboye. Bwari bwaranze guta Imana yabo bakuze bavuga ati ni Imana ya Aburahamu. Yarabayoboye paka bajyana muri Isiraheli. Ariyo n'uyu munsi ubona ari waje gukomoka abandi bakozi b'Imana benshi abo ba Yesu bazero ba Dawidi n'abandi kubera Mose yerera bagaruye yarabakuye hariya. Wibutse ukeneye kwamamaza magara 0 8 5 6 8 Yore nimero hamagara ukeneye kwamamaza. Ariko iyo ukeneye filime nimero hamagaraho ushaka kugira ngo bagusobanurire ibya website no kugira ngo wishyure 078 14 30 798. Ikindi kode wishyuraho cyangwa se amatura acaho kugira ngo ugire filime ku kwezi ni 046 5 3 6 yanditseho kimwe. Ciao ciao.